teman ya di kamar saya mong. Temen ko pa miya meh. Yang hana mudu ya MLA sungji. Mana boleh yang boleh jungi. Tip sino meh mga. Abang alim ta la post nyang buat show. Kikubor Kapatisi TV. Babu Kular Khong Jiram, Balalong Unong Yalam Barem Jongga Khasi Jaintia Deficit School Teachers Association, Bo Jingkali Yakatanat Puli Puthi Jongga Sarkar Jalla. Halor ka Jingduna Hadu Khatsan Hajan Rius Pa Laingot Ki Khana School Ki Baikun Yaka Examen Secondary School Living Certificate Bala Palong Daka Mengile Board of School Education Kapadang Yad Mentash Khaman. Haka jekaran bakila patai kubor haka sautarek urempang arja penrio. Babu Khong Jiram. Ong ba ka sorkar ka deban perkat bah halor ka nie. Namar ka jingpen suk syabapalat ya ka eksemen ka penhiaru wat ya ka puli ka puthi. Kumban chupen te bhang ni bakat kum ka jinga jingkhain jong ka Meghalaya Board of School Education ki khana school ki be khun ya ka examen Secondary School Living Certificate house nam arajar apsan kilong riu phulai jan riuspa prabu arngot kat ba house nam arajar phan riu kilong saupu prajar nyospa khandai phulai ngot Lakunya daga Meghalaya Board of School Education ko atura ta ka dai ki jing kwa jinga di ipon gi banukong gi banga kwa man kren ilong halor kani ga exam matric SSLC exam mencem snem ar hajar apusan bat mentau snem ar hajar atum di dalam compare gi jingdon yang ikna kenambal yang kandidat kalaya persab nang sindau yi kandidat harus snem ar hajar apusan bat ar hajar atum di ar hajar apusan kibiyala ilong hadu riu pulai hajar riu spa prapua katum record yang embus nak result kadba menta kesnem pada nak record yang embus kanlong tang sau pra hajar nyau spa kendai pulai ngut kemut kinya pen jong jingdon ki khna kibiyala mentrik mencem snem menta kalong khatsan hajar riu spa lanjut. Tapi ini nujur ini atlet senam, peni ba mentak senam giduna palat ikan didin, idealah. Kemudian hadu khatsan hajan dus palai kamdai kijing affair bamala. Dengan ya tu fi kini ki komplementar private haskul jongi hakuamen kidan tang kendian. Nakaleng komplementar ki private ngi berabon man senam ngidon san pheu di pheu man kesnem karba menta kesnem pada ngidon tang armut ki komplementar hang ni po mau kha senta jungi bat laya tu ru ba hang tai ha government pada ki silong won jangka jaya hang tai ko ngidon tang armut ki komplementar niki san pheu ni pheu jala kesnem ti kijing kri jonga kalong ba lara ki duna hadu kan ni kesuka kadai ban perkat kiai kan ni kumunong hikanya perkat kiai kata ba balai giduna ikna adu kan ni lagi pas lo ru ni komplementar lani gi private nrei kinumpas pala kat hadu banduna palaki kan ni de bagi jinga fair kalong ngalaong fi khatsan hajar nrei spa alai kam dei gi fair mon mala man kusnam gi fair hajar hajar kam lei kata ti kumalong mentahi ya increase kidai tang curricular one kemudian naga mencem senam kemudian mencem senam ki curricular one ki kiu menta sispa nyu kendriu curricular tu kemudian ki kiu menta sauspa sapua iwai kandidat ki non curricular ki private complementar improvement ki here nadong syadong hadu bagi complementar lai ki here hadu khatsau hajar sauspa lai kuwai banyak jingdon yang ki mencem senam kata kadai kawai ka mga kwa ya ka curricular one curricular tu ti kanin menta jingtip jong gi pajba jingtip jadi different categories jong gi kandidat hapo matric lani SSLC ti
kebenengkong galong ba kine ki kelarwan ba fintem idai gitu ki kena negi school ki ba la affiliate segi embos ndai segi sokar mo hakan ni kan di kategori sok kandidat ke sokar kamdon bentai sokar kan kam tip kadai baik ijing penbaik yang embos begitu ki school ki bala affiliate segi embos kila penbiang nadong sadong i kriteria segi embos ini kidai gili kularuan ngak saya bila sentuh kamlei ila manlong di school sokar ila manlong di deficit ila manlong di ad hoc ila manlong private kamlei kata tambah ibala affiliate sekembus ini gidai itu kelakuan but kimdon kam section test la kondok ia section test hari school yang ki ba fair sisin gidai itu kelakuan ngat saya bila saya kata kan ba bun di school ad hoc school deficit school private way school kim affiliate sekembus kidon school staff school mate pat way ini ki claim affiliate sekembus di largim affiliate pada ihap curricular tu but ini curricular tu in hapan yala restriction bala kondok daga DSU man lagi district largim pas jaga section lembagi section test yang DSU giba fair inumla setiapan apian hakan nega final exam yang embus kita kita curricular tu kan ba ginon dikular pada ngasal bilawan tip tu ginon dikular pada ida gitu kena ibala yala hagambos ndai yala menasnam kipet no mensyam senam mentari yala biang te kini kim yala raman kesnam ndai gidon yala laisnam kipet no ini kembos kamsya raba fin yala inham haga non dikular lane menswa la fifen palat ikalai kemudian fifer idon neutri subjek lebih pas lain fidei komplementar lebih pas an kinang dei lebih fifer an kadai komplementar lebih fifer tangi wei la pas lebih fifer lain habia la an bukan pas komplementar ikut lebih fifer pada mo sao san riu kamsya fin hapan yala kungi non dikular pada ngatrai fil Asia kata kadai garu jeung bos lain no mencem senam bersokar ke ong yala julum lai fijai itu ga fir sandu in hapan yala itu ga fir riu in hap yala tangi subjek ga fir ndai ini gi lai sau senam mensua ka bos kan umsya la rabi fir ngap tang lai bisa ban yala komplementar sau san pihak akan non dikula in hap yala sis pak ma akan non dikula kan bagi komplementar pada penyala tang prapau katu ka afirmas ka continue baik na ka baai school ti gine pada improvement ikna ila pas sibu gijing kan ti yo tang saufau ti kwa on like politeknik ila on like sang skin pediang ya katu subjek pin ha penyala biang sistem ikut improvement ti lo yala biang sistem ti yo nyau prapau kemudian katu maksud katu ka result yang ti ka stand bat katu pada gaba fio tang lai filosofeu kemud katu kam tri kam syu kam stan syu kembus kasim baik lani sokar kasim ya kan nika mas bu fio kambun kila menai seka belut kini kila menai sayang semua kila yala improvement bian sistem itu tambah pinhapan simple mission na kembus ngasal visa ya kan nika different categories ipaiba ila saya ya kan ni mo kasih nimla raban om idan hijau di family problem sukidan bisa ngakwa menkeren kita di drop out mohon maaf suka kolom konsen bahaya di drop out ngirung ilong konsen bahaya di drop out laka gini ki khasan haja lek si di drop out penuh suka kan umla ban thong institute di kenja departemen inquiry saya gija lek si gila yo khun ni ngam gila syong burim ni bagi semjing ni pa bagi melakukan kesan school sengap ni gidon la kajong ka family problem ya kata kam dei ka sok wan indai hirupan yata ni kesoka la kalong konsen ini drop am kadai bang institute ya ka inquiry halot ini gi jing duna palan hadu khasan hajang
Ndi spa lai kam dei ka kam ka suk lada ka suk kolong concern you education why not bahkan non concern lem yigi nigi kena mugila duna palat mentau senem hadu khasan hajar gitu na menta bede gi komplementar ki don tang riu spa sa kemut kila pas lut keng lembaga tu ka chimista rimpa la su pas ini gi khasan hajar tin rei ngan ya tu fi gini gi jing pas jing pi kemut kan dong jing man gila ko in happen face ha college ya ka new education policy ka syllabus ti kimla da ikna van ya compete nama high school ila da ka way ka syllabus ka way ka education policy ka ba college university beda ila long no da ka way beda kam don ka continuity ti kan ni ka bu pai jing ikna ndai kum sem senam lembaga tu ka chimista rimpa ban su penpas matla penpas kelon yagi bumla yagi bum don kapasti ya kata kum ginong hikai kadon bijing kata kalong tik kumbala deng genyi kena lai si penpas jubor penpas matla kelon kata kade bijing sungai ngam lai ban pas kena ngi ginong hikai kwa bikin pas bah kena ila pentrei degi live south sansnem menswa ya kan new education policy kat bah mi klaya pada kalong uta puta ni nama kimla ban pentrei ya new education policy high school nama kibabun infrastructure kibabun facilities kadai ban aj sekal lumta ngimla ban hikai ngimla ban la ya new education policy kabaplah ni ha miklaya kalong kan new education policy ka sedang nakle nengkong hagine gi lai sausnem pe ka sedang kadai gini hu hapo ni hu kila sedang aslam ya kan new education policy kebaar menteri kedai college ngap nakle kesdang the new education policy college unta la alai senam IEM kelas sedang the new education policy kan bahas school pada kelempat la kumalo menta kalau partially the new education policy nama hak new education policy mendai sugi kena nyala menteri kidai manyala hak kelas 12 kata kedai bahasa kita di menta la sistem asnem menta kai soka kala notify kala ong yang igi school ba sungha pentrei no igi primary menta kesnam mensem senam ngila sedang igi primary kan bagi negi opar bagi sindri idang sahi still partially da kaju ka kurs ni tang hap ban yala menteri tis ngap kan nakle la pentrei kam dengan new education policy nak jab du la sedang menteri kam hapadang beda klem menteri kam hangnu hinpoi kena ban ngalong ya fi ikena iba pas school nelapoy college dengan new education policy kimla ke drop out kan ke jur bahan ta marka ai ka course kai ka course rebos ngila school ya per bak ni bila apoy college nama gila la dengan new education policy kata dei ta wat ke sokar ke dem perkhat bahai kan ni ba mdai ban la nakle mdai ban la nak kejar apa pila step by step kena kena kan don continuity hakal yang direkom pudi kena ngasai saya kata oh kidon ki benta ki ba kum kubukisna nomor ki bun yo kam soka lomba kan new education policy ka lomba ki kena kinum dipensu hak kam soka dara gila daga dara gila daga bakiri kila nang man set ndo gila la tan kriya tan chang kila nang ba katu ka dega kam iki gila daga beauty salon kila nang gila daga tailoring kila nang it's not bad gila mekanik ila along mekanik kata ila yo kam hital di tendai kijing kalong ba nakalian ka akademik pada kijing kuliah pada intellectually kahir pada nama apa he concentrate ya ka buku senang kahir no ka akademik berkom kuliah yang kena ti kum no hikanya kwa ba buat ngo bat buku senang bat akademik kesuka ka depan pintu ulang nama ba ladang hidup engineer hidup doktor hidup saintis kamu nong deh idon kam do yigi bri ukin long start EIS EMCS ngidon kam mendai tangki nong sna ki mekanik dan iki electrician bikin don ni kwa bikin don lang pat ki start van itu ki banang ban sna kata gede ga you boot merit and demerit ka don tang manginum dia tai tan ya kata la long ba kini education musika long mentala alai senam pe jitu ya ki kena ko ki nong ka golet nama gila sedang dengan new education policy nek pelak long hapo school partially malu mala gila mendai fully implemented ya new education policy
ban mentala asnem yang sedang naga primary la sedang daga CCE ke continuous evaluation hak bam don kam su ban ai marks kena nila daga new education policy ti mentala nang kejat la nekle la kumno pada hagi secondary bad hagi opal muri imla ke new education kan don juga ai kena anta apabila ngo tang na kejat bad hi la po sikle kemudian kena gin sem jing a bahai kata ka dei jing snau yong na wei ni ginong hikai hang ni kami kelaya halor ke defective mo ke ban jing duna jong ke soka halor kan new education policy mulai jang kapoi sekai nakan ni ka ba ndi pulai jan ndi spa prapuat ka hier tang sau prajan nyu spa nai fulai am dei jing hier bo mana ka hier hadu khasan haja kata dei jing hier ti kan ni kam dei jong na cầm đây tụi dùng phí mì pa kesukaan ngau fi kan hapan find out ways and mean balik kala pan find out inquiry la kala you do young why not for education la kala you gitu gi scam gi fair why not for education find out and rectify penbaik yang ni nang ba education kan long kebicaraan kan long kebabian deh kata kadai gi jing sneu ada jing sneu juga ndai bang kendok yang nuru và nak liang jong Konrad jong Lakmen vat itu gi minister rodo jong ka sokan playa kala menteri kami biang nalor itu gi kan akli ki bukisna subjek bagi sim gi kena ti ula pas biang ba dai man pendung sekane subjek bat irani subjek ki kot community kemot jong ki baik ba mo jong sinong gatha community intensive skill learning bat hakane ngayo sngal bukren Konrad ba kikmek pa kin hikai ya ka kam ke bekitre lagi tre daga set tendun ikun ki devan nang man set tendun lagi tre daga kamrem ki devan nang ikun kamrem lagi ri jing ri ki devan nang lem kita naman kala duna kam sokan ti kata ngaklem question ngan anum beng ka biang lar fi vanra daga nu subjek daga nu ka bisna subjek ndai ngaperkat mengaba wat perkat tang ya kebabahat ya kan ni bagin hika hikmek pa ya ka kam yang ki kemud kam dai baro kebabahat kan ya tu ya fi gidan du gibun giba vanra ka jing kai jing keta ya ka kam hikmek pa la ka hikmek pa ki set kia yong si tan so yong tribun de san phau si spa ngut ki yeng giba set kia ti kamai kemudian kikmi pa hikai yikikun man setia kata kalong na kamlong na hakasoka wan dagila yo ya katuk certificate bagi bit man setia kesoka ke dan ai license man setia kata ke de jing sengo junga wat kilong ne man ai mas kikmi pa ya ka ba kin hikan ki lara kikmi pa don badar sibu IVR yeng ba lek de drugs kin hikai ban lek de drugs ke kamlong dan dugme pa kum sitkar di hikai ni kon ban lektu ban nekrong gin hikai ban nekrong biang da hanga ka don gel kata ke jing kata nyimat kini gi kabinet meeting gi minister ki perkat ba lada i gi long MLA gi long minister ki kwa wi kon gin hikai begin long MLA begin long minister gin hikai lem ya ka pretext ya ki kata kam dei basuk kinang mut ba indira kan hikai rajib yurahut pat mta tete ti kum juru upunun hikai Konrad ayu la se kata mo kam dei vasuk ma idon ki kun ki babu ki mek pa idon ki bombon bat kanu ki mek pa ki nai mak je kan ni kam dei vasuk yang i school tu bangin ya takel halor kan ni ki bagi mek pa kin hikai jadi ai ji khna ti se than yo da le jong i te sathe cha Bangladesh ki bun ki mek pa ki khai mal pla ti long ni am gi mek pa gin hikai le mi kun gin khai mal plak yo sokar kam sha ke nama gi don gi kam gi bagi mek pa gi train ka bak sokar ka em ka klem encourage gi don pada gi bagi encourage ka sokar ka de ban ai gin ka basai ka dar mo ka ai ka bagi mek pa gin hikai nama ombaro gi mek pa gi train mta ka ba gi bagi sneu gi don gi bakamai kata ka de gi jing sneu jongamo kan ni ngala keren haki media hakatu kan ni section yung media ba nakaliang kabinet mission nem kala arai ba katin karu dai man pendung lang ha khasi jantia hadu class 1
Wat kekten kasih beda deban pendung lang syakaru hadu kelas 1. Te ngala om ngaklen persya ia kata bantip ia kekten is not bad, is good. Berfintip ya ka Asamis, ke Bengali, fintip Nepali, panok ijatin gitan kama bantip. Ti nilai hang ne hami klaya pati karu ngilong utara, mo ngilong kawe ha kaju kawe ga state. Ti kamdon ying kata. Negi jing ka bangala ong hagi katu kaning media kalong. Ke problem kalong manu ban hikai. Haki school khasi jantia ya kekten karu nawan paro ki nong hikai khasi jantia kimnang ban hikai ya karu lani kimtim. Nama tang utinang ban keren karu hikai kamlong. Kide ban long ban hikai di kide ban long qualify kenya katu. Ti baro ni school jongi rumdan ruwairu ban hikai karu. Wala menta ong arajal kunde ban hikai karu hangnungin unai udai ban agi kinong hikai karu bikin hikai school jongi lung ta kine kinong hikai badan menta kimdon iwairu. Lani sikaru rumju. Kata kadai ka jing kabang himla ban implement ban hikai karu nomar ikasi inong hikai nakasi janti kimnang karu bat inong hikai nagaru kimnang kasi ndai kadon lu hang ne jing kumba fi natin ngatrai ke jing kwak suka long namenta ban pendung yaktin kasi karu syaka sidu bat bahai kata tin rai kumalong menta ngani suya tu fi yaktin kasi te kadai ka blah ya ka long kum ding ba mo kadba kekten karu daga burom yaki kemod kakamduna i gumba kekten karu hangne kakwa ban yusna lang wa kekten kasi nama kala ha kekten kasi kalau ding ba ding sam kadba kekten karu pada kakamduna daga burom yaki ti i gumba ban ya rengkat bat kekten kasi kekten karu pin penyenkat no bat kekten kasi ti lara kalong kumta da kandan higi jing ma kandiat ik tin kasi kin haman perkat ba ino hikai po ni hu ki expert ki research bayo uneu ding ten kasi bla ya unpur sa ten karu hau ne ding ba ten raden sansnem job tu jermi ba pu job tu jermi ba pu yak no keding ba ti yo kalong tik ani tin ka ba puru jermi tin karu ke bakam dit do jermi ka puru ding ba kan bau ding ba au yap no kan van ra ke jima ti itu ki expert yang kasi ka kasi author society ki du start ha galeng kasi ide ban pej bhai kan ni ba yo job u jermi ye ke ding ba ding san yo khalem pen ban yo yap no pen ban yo troin pen ban ke tin kasi ke badai ding ba ding san kata ke dei ke jing sneu yo nga ku mu wei ni ki nong hikai phi si perkat ma phi yo ka job ujemi nwan yo i ge ha cloud do job ujemi van i di da do yo ban pun wat do dei barit kata ka dei ke jing singo junga thi ke jing penrung ka embus ke jing penmi ka embus nadu hajat pra ba kino kena iban yala ya ke SSLC ki dei ban register ha kelas 9 bat hai kata la him register ha kelas 9 kemud ke embus kamsya ban yala ya ka SSLC iwei kena adalah poin kelas 9 kadai ban register ti kipla register kemud kilong entitled ban yala trik lada ki pas di kelas 9 kata kadai ka wei kebaat pada ka embus ka bu biang ya ka registration ha kelas 11 ba kinu kena hi ban yala kelas 12 ba kondok dengan embus idai ban register ha kelas 11 ibum register kelas 11 kimlong entitled kimlong ban yala ban apian ya ka haya secondary kata kadai ka we ka bangakwa ban bu jing kli kalong ka embus kemud kala baklai kan ni hakaju ka embus balai thi register asin ikiju ikna sistem ba register ha kelas 9 kadai ban stan gen gatu registration number hadu pindah pas naga embus la pilek pada sewai tu pindah register ngi bengilek pulih po nihu nala pas naga embus ngi register ha kelas piu da kaju registration hanihu kadbang impat pas nanihu una uju registration hadu pindah po MA ru uju registration
Lara nilai ya kawati university hakaju university hadu pindah pas di katu una registration. Balai gambos ha class 9 kabu do way registration, ha class 11 do way registration. Hakaju gambos de bandong tang way registration namta ka khna. Nakala pas ka de bandong la ka jong. Kane ka de ka question ka bangabu ya gambos. Và double registration iginu khna hakaju gambos ngasngeu baka embos kadai man penbai kan ni register tang sistem la kalong kelas 9 kelas 10 kelas A bat kat bagi dangna khna ban pule apo ka jing penya jeng embos auto registration udai banna negila pas ilai ha nihu in register na apo nihu kumgi student yang nihu legilai apo William Captain William Sangma University in register haga William Captain Williamson Sangma University kata kadai jing sngeu yunga wa phimla ban ai registration asen haka juga embos lagi lai ha sambo tetang lawai dan lagi la pas nang tu lagi la biang lagi lai hangno ru do to registration naga to ga juga embos naga to ga juga buat kadba embos de to registration namta uju khna in hapan register ga embos kemudian kanega bakla kai wala register la biang itu gibai register kelas 9 gi point ni am kelas 12 lagi point itu ju registration mungkin hab yala biang kelas 12 kata kedai ke jing sngau junga và ke embus ka ai a sngap ha kelas 9 duk kin ka sim sau spa sanpeu ha kelas 11 ka sim biang sngap ka kamai biang i khna sau spa sanpeu kemudian atli registration hakaju gambos kebum jujiang ni bagi buat ibadan harin dia nhiều kala menlong ru mat signal yang suka kalong ikumba kan pentrai kam no school ya ka new education policy ka NEP mo lara ka pentrai kam nadu usnam ar hajar afukra nama las kala menlong mentang ti kat kum ka kai lan yang ka NEP kemudian kanum don juga nge exam trik kan don baik tang ke exam ha kelas 12 ngakwa baga embus kan rectify no kanya kan ni wala kalong ke exam ha kelas 12 don't do double registration only one registration for one student hapoka ting penjat yang embus ti ya kan ni ke ayat hidup mentar ni fimla le nei nang ni sikmat ni kelpat ba one registration for one student for the same board kata kadai jing kwa jonga kla sung cho kla bat ka ba kham kong san kadai kani ki jingbu yong ka embus ki jingbu yong sokan ya kani subject ka badai menta ka sngi ka health and physical education lani ka computer science kini atli lara ki khna kim sim ya ka health and physical education lani ka computer kidai ban sim optional ki kidai ban sim no di giveaway subject ki vocational subject but kini ki vocational subject ki bukantum tourism agriculture electronic mo ibun bha ki bangla ai fi ki don khat art khat lai tli gitu kane ga dai ki jing ya pher wa ka la siliang hadu kata-kata ibasim ka health education bat computer ibasim menta ka sngi kemudian ikna inha panyala travel marks arthau gade interna bakani arthau interna kalong ibaro subjek kamlei kata la kalong jing khen ka sang kalong arthau marks nrei itu pada bumsim ya ka health education bat computer kinha panyala tang lai thau marks arthau interna to gila a nalo ka arthau iyo sa practical san thau marks một kỳ khna libasim ya ka vocational subject in yo arthau internet plus sanpheu ka praktikan iyo nhiều pheu marks là dao nói ka usbun u ai full marks arthau bat sanpheu một kỳ khna libasim ya ka vocational subject ila yo alpa nhiều pheu kat ba itu libasim ya ka health education bat computer pada iyo arthau kin hab ya kun prapheu bat nakani ke prapheu nomar gin hapan krakot brosimit brosisni hadun dapat je kle ru ikna ibkham duna inumla ban yo sau pheu kani ka de kijing long siliang kijing no siliang ke bakrau ha bagi kena basim yuk busna subjek yo nom
hak jing a jing marks kat ba i basim ya ka health education bat computer pada hidup nong kam ya tali kan ni ka marks ka ai ke bang kwa kalong bal da pi penyen kat yang ni ka health education bat computer bat ke busna sum ha penyen kat ya ka marks ka ya ka health education bat computer ai computer lang ai practical lang san marks nang begini gi health education bat ki computer gi nyala no tang sikenta tang lai marks kata kalong yirengkat i kena baro lani lara pi ai lang gine gi bukusnan gin thok lang gen pra marks ngap menta tang khat wei wije gi lami lot kau siteng di bar thok i ka bukusnan magin hap thok tang sikenta ai lang gen gine gi ai i bar thok i bukusnan magin thok lem pra marks kum bar thok i ka health education bat computer lara pi ai gum ni kalong siliang kalong on fair kalong kamlong uniform hak jing ai marks i onong gi basim bukusna namat gi onong ma san pheu sma namat hak publik sam la phi tamak tang san reru kam de ka kam basu gi basim bukusna bila i onong pa san pheu marks kemut ki la poi pa fashion sanang kan ni kalong on fair kalong not uniform pedang gejing rekom ai marks jong embos ndai tang kata kalong siliang ine gi basim bukusna hagi school private mdon hang ni school jong gi don tang an hagi GP ngidon ga tourism bang idon electronic and hardware bari gan ne ngindon nang ka phak soka hasinik kadon ga electronic bat ka agriculture te lada ka sokar ka bukusna tang hi katu kan ni school kumut ki school private school ad hoc ki bomla ban seu gi nang ka kim yo ya ka bukusna la kwa bukusna ka de banong uniform habaro ngi school balai gindu yo nong si yo nong du nong si du nong kam long kan ni ki bomla ban seu ke bai yi nong ka kim yo ban sim bukusna ibala ban seu ibabu sukan ila kemut haba pila ay kanu ka kam la daga long uniform ti la ka balong fair nang makin du nong ikna nang makin yo nong ikna yo no kan long yirti ke nang ba la pas ndai ko malong ta ki bukusnas ila yo lepas si kan vision seneng mar ila yo nong nak praktikal ko balong sanpeu plus afeu kolong nyopeu nyopeu kam dei ka kam basuk ikna start kan nu sanpeu gin yo man tho kata dei jing a ti ngakwa ba ke embus ka dei man penbai ya kan ni sing bha tri penyen kan ya ka health education bat computer bat ke bukusna lane penyen kan ya ke subjek bukusna bat kan ni subjek health education bat computer nang bat ikna inong uniform inong fan har kom yala inki klem de du nong klem yo nong iginu inu basim yu subjek bakan nong renti somsar kata kade ki jingkwa yung aku mbai nongka Thank you.